ndaseme Aisha ido ya ojila ruba wa ido ido edanya ido sanu amaria ta fito ango da bi wuce ya waya wo sanu amaria ta fito ango da bi wuce ya waya wo sanu amaria Aisha amaria sanu ango da se bi tiya wo sanu amaria ta fito ango da bi wuce ya waya wo okubaya wo eda besundo ye bona yetoga wado yo sanu amaria ta fito ango da bi wuce ya waya wo ndaseme bayawo yaoji sunu kurike juna kurike amano sanu amaria ta fito ango da bi wuce ya waya wo Aisha yawo ido yawo agwa sumbawe raiyawe yo sanu amaria ta fito ango da bi wuce ya waya wo Aisha yawo ayerere naseme bayawo ayerere 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 yeto wado yo ayerere ya jamana ya dojima ayerere Aisha yawo ayerere naseme bayawo ayerere Emeje de patano eti ebonna yinozo ya etali da petali Aisha yawo ayerere naseme bayawo ayerere zananga gadedena boti ungo zananga gawangina boti ungo Aisha yawo ayerere naseme bayawo ayerere na jeme to na janna agati ebo yede ga tupe ku ya ba e ga dera Aisha yawo ayerere naseme bayawo ayerere na yede chikpe oguyana hebaya otoyawo yawo chilugwa Aisha yawo ayerere naseme bayawo ayerere ono fi mujitiji ya shitwangi fikimi abayimbo ngachechile Aisha yawo ayerere naseme bayawo ayerere bona yike moje chiji aje baere zandondo aje kwaliya na wabe chile Aisha yawo ayerere naseme bayawo ayerere zuma tuti baiji toma soiji energy igabiaji muma mafiane eja kuri wayi eya iganga mbona etoga tai yepetu kimiribo Aisha yawo ayerere naseme bayawo ayerere masoyi abayiji baji toyinzagi nan sako zakanginya kimiyayi gimayi wagayeyo eto make edia gaganje edeje tibo me Aisha yawo Aisha naseme bayawo ayerere akuri gaeto gani bedojiyo eto wadojo echejiyawo Aisha yawo ayerere naseme bayawo ayerere gishi madambe baba ya gishi dabe baba ya baya wajimeo ya baya wajidabe ya to dan gishi danna yawanci ya washi danna wasu
Amadu Kuchishio Eyawa yawo Yaruba washeba yawo Ido wetwe buda yawo Zubisi midi ajindare Ajine fayamba yawo